Sabato wa wumi abakope the youth for Japan. Sabato. Wetin me ka che yesi obi aba be kan na me pe onanka me husa nipa no na de ono se oyo oba no ho first ne kono wa ani atese kono wa oti social media anka ja ya addressing fe but me nyanya to de yen to asem so e kono ba me chewa tie fo nyina e be okasa yi panya me hira no em se Ghana no de ensema wom dɔɔso na yɛnyina yɛnim de yɛkɔso Ghana asa na yɛtu kwan ɛno nti wenya ade foforo na video ya na wobɔ ya yɛnua bai na asini ya na ni akyi nyina bereberem ya ɔto a wɔsu am sɛ video no de ade na Power FM na ɔkɔtena yɛ the radio station wɔ Ghana nyina wɔanya baabi a mawura Power FM ɛwɔ na ɔmo de propaganda yɛ aduane die no ɛwɔ na ɔmo nka Ghana nsɛm no mo ka de bɛboa wo mu no bɛboa obi party no ɛhɔ nkwa na otim kɔtena yɛ de o ma se na me bɛsɛ o mu tia station na no wɔte no o ma ban na o mu kasama no na de saa no ma no ba Ghana ɛnna na nyankopɔn da Roma Kenya president bi o say digitalization don't pay bribe before you be employed brofo no afa kan ya for juma afa enso nkofo ese still yentiasie uko pay juma digitalization computer be peke kofo na de bae computer be peke ekufo ado to aso endis bae computer se ma nya juma endis bae de friend computer omuso ma nya juma enti hand to hand no ko ano mo pe ene hand to hand no akoba se and now do ya digitalization say yemfa digital fan nurse for aduma emfa school for school and so still we be to office Ghana ni adwene se obedo obusia obedo sika kopa bosia betua ma no no nya ye ansa no wanya adwuma anya akufo na de bae eye NDC without any system and aside we aka Ghana ama na Ghana for abaye kwanko abaye ye njai abai bi ba no so anu a the same Ghana fonse aban ba ye wa ba se no aban ba wa me nya bibi nya ne ye sori tia sa aban no enti ye sori tia na na do ni nyina no ye sa no ma we digitalization na do se de bi Ghana for munya sika tuatua na ye padwuma passport ye internet enso Ghana ni so obaje no Ghana ni so obabu ni Ghana ni nti okotena sa power station wona wa bibi na ni achi a wo su na wase wo su no ono so oba ka ne de okotena adwuma mu ono ma de ya nyi ni sika na ono so amma na battery so ese ma ami abrewei ma me kona me nyama adwuma na de omo pe no mo ye che Ghana for nti Ghana ni bia de boniti ni Ghana ni nurse for wo mu ne so doctor for mu ne so aba adwuma for mu ne so na me pamto ya na mo se Ghana mpanimfo no wo a wote ono kan bi o ono nurse ni no kan bi enna de oji ni sika no ono wante Frasta house de oji ni sika ne nte parliament enso oji ni sika e ko ba wote ma se de oji mi nua ba sika nte parliament ente Frasta house ente na do cabinet enso akotua sika mana apena wo batena ba guys na wo kotua 70 Ghana 70,000 Ghana 1 Ghana hey sister FM station a wote no omu yensamurufo elu timinje wa asam kurandi sa FM station a wote no wo mu no ma so ma ko fa atare amu ase afa akrate wo ba ko na so abetena nchen mu magu aban ni ase mu se enfie du wasa na sa no ma ne ko so Ghana Eban say ye digitalization so ne je enyai because adwene free and Ghana for the to me party any power me party ni power nti ma me wi Ghana for ne criticize nti de ekoso a na ekoso bibia se o ye se obi se e ma ne se ye ni ye obi se ma ne nye nti Ghana for adwene no mo citizens no blame yourself na ja Ghana mpanimfo na mo keka no Ghana panyin bi anya hwe adwene boni Ghana for moto na mo se o man no e kroma no ma e ga obetima di mu asem enso Ghana me se me ko okono ba me ko Ghana me ma me yale enya moto accident na me ko fa ambulance na wo hwe ambulance first in South Africa ambulance unit no o mo de na me ko fa ya na papa bi ti ba bi ka kira branche bi se mintua
15 million for petrol. And I'm saying, how dare you? What's your abandoned to me to petrol? And I'm saying, Papa, abandoned as you want to me to petrol. No one in India. Me challenge you to the sin say, almost one babu mo office war. A call you a chileno, a fair no more book to get pamacho. Oba boots sabato. A fair almost a classmate war, a classmate in Bob Bon and each room. A fair no more pamacho, come with your grand comedy sika. Now, family baba shall bind. Now, many best president. Now, many best pen for Ghana pen for. Well, also the one you are Ghana new boo. When to me, I'm one near Yaden. What do sika? What did I say? And to Yanni, I say Ghana pen for, and no man, Moncas a Ghana for. Moncas a Ghana for, yes, it is buying. Now, me say, and then Suku free education cry. Headmaster beat his school. Ah, Jim, I mean, Bissika stare. Now, I'm going to say Ghana pen for. A Ghana for. Mun change mo dollars no na sa power fm one awete no wo ma ba no mo kasa ma no wo ma ba na this I would this no ba Ghana mu wo ma ban NDC mo pese mo ba power no wo mu na this answer buru no ba Ghana enso NDC for enam so mo opposition no na sini ba ye na ni acha pp na oto no eda obanya no ya frem na mi musa no question wabatina waye na nim sede ewu afra ah wo jeje de akoso le bin si Ghana da ena Ghana mpanifo na chese obi to no akoto ababone no akoto abone muso mo tik hospital no adwuma mu dia na muso obi di mo no de mu dia na obi di mo no de mu ya na obi di ya mo you do you Ghana ni do you do yourself who do airport wa na Ghana ni wi Ghana ni wo tu kwan tu kwan wo wi no se wonim akonto ni so aye be wi eti Ghana fo nyina be adwumafo enyina ya krofo asofofo enyina ya krofo Ghana mi sibi hu de omokro no da enu tram se munya agrada life man ni ko mo ya krofo wo bia ya se Ghana mpanifo mo so ya krofo wo ya krofo na to eti ko no ba mame address mi nua ba na wie no mame ko Ghana ensensema akaso ni ya ne eka and I would this message no my bonny be because behind this in a support. I would this America Obama MPP are buying solid tia or your solid tia they say a Lebanon of one and say I nine this for support woman. And to know my bonny a cost organ behind this is support. On no Lebanon ni etika so the bonnet. Now by Pamna name this for sorry come Lebanon for. Economy me boy catch them boy. And this for sorry. I say ye do many. Omo ntiase. Enti bibi boni e koso e pese e fight bo man ko ni no. Na party bi e friend eni ni di eni ni si. Sorry, e kutia. Enti amase se no. Ghana no bibi papa bia na ye no. Endi se be kutia. Boni e di Ghana fo nya na. Endi se fo ba ko support. Enu ni e problem me ya akura o but me hu se e problem. E fa ye NDC. Se se du ka tiangu ya Ghana ya won to ye da. This is the vision I saw. Because no NDC pillar no. And a pillar no so ni adwempa. Bibi a baby a pillar na se there bi me anyi tum. Wa hwe video ya wo ya nko 40 motos yi. Ko 40 motos yi. Kevin Taylor kasama NDC timi ka che Ghana fo nyina se. Enko fo emegu border so. Ye beto aba no. Emewura Ghana mu, emekunkum Ghana fo. Enso me no ka se Ghana fo di Kevin Taylor ki. Akwa Taylor Kevin Taylor NDC wakwa mama the baba power enti no ma boni ekoso Ghana yentia no for so apofo ana so se ye be kidnap nkra yan kidnapo yanku Ghana for on de tia no oman ampanifo a ye di o magine se yanku Ghana for ma na Ghana ni ba na sa akoto aba ma sa panyin so medi no so enti Ghana be ye da ye kwachi krofo gobo krofo tuo NDC for ba kwa ma krofo ebo tuo ye kwachi wo